आकाशवाणी कोलकाता पनसाय मरेगेल तुरुई केटुरे तुरुई मिटे रियान गीतांजलि उच्छेन तालमाखन एहबेना तेहिया सिंगेर बेड़ा रियान सान्तारी आखड़ा तेहिं दो फागुन बंगा रियान ज्ञापन माहित सान्तारी आखड़ा रे नितो आजम ताबन पे सतीश राय मुर्मू और सावतेन को सापड़ाव तेना दंग सेरिंग सेरिंग रे तो चूड़ामणि मुर्मू और लक्ष्मीमणि मुर्मू सतीश राय मुर्मू और सावतेन को सापड़ाव तेना दंग सेरिंग पे आजम के तबना सेरिंग रे किन ताहे काना चूड़ामणि मुर्मू और लक्ष्मीमणि मुर्मू मिड घारिक तायम खबर आकाशवाणी कोलकाता खबर पढ़ावी अलक सरेन दिसम गमके माननीय द्रौपदी मुर्मू तेहन
Satish Rai Murmu ar sauten ko saprau tina dong sering pe ajum ke tabona sering re kun tahe kana Churamuni Murmu ar Lokkhimuni Murmu mid gharik tayom khobor आकाशवाणी कोलकाता खबर पढ़ावी अन अलक सरेन दिसम गमके माननीय द्रौपदी मुर्मू तेहें Satish Rai Murmu ar sauten ko saprau tina dong sering pe ajum ke tabona sering re kun tahe kana Churamuni Murmu ar Lokkhimuni Murmu mid gharik tayom khobor आकाशवाणी कोलकाता खबर पढ़ावी अन अलक सरेन दिसम गमके माननीय द्रौपदी मुर्मू तेहें टाकाय पारम कदा मेनते हो मानतान नरेंद्र मोदी मेन कदा गापा मारांग मंत्री मानतान नरेंद्र मोदी राजस्थान रेया आजमीर रे 73,700 करोड़ टाका खन हो जास्ती काउडियाना आयमा गोटांग पांथा को रेया ए उठाव सगुना हड़मो सावार ठाव रे टेकाव दारामाना परिसेवा केटेजका आर तिरला कोआ भलाई दिसते 4 सेरमा उमेरान कुड़ी गिद्रा को लागिद ह्यूमन पेपिलोमा भाइरास से HPV टीका एम रेया दिसम जाकात मित प्रचार जारपा कामी होरा रेया हो उनी उठाव सगुना नोआ कामीहोरा रेया जस दो काना तिरला कोआ जरायु कैंसार टेकाव दाराम इलेक्ट्रॉनिक्स और तथ्य प्रजुक्ति डिपेट रिनिज मंत्री मानतान अश्विनी वैष्णव मेन कदा जे AI प्रजुक्ति व्यवहार ठावरे आस्था से पतियो बजाय दो दो एकाल जारुड़ा नवा दिल्ली रे तेहें तारासिंह बेड़ा मित खबरिया गावता होतेते सापड़ाव राइजिंग भारत न्यूमना मित हेलमेल रे आजा लेक्चर रे मानतान वैष्णव मेन कदा जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से AI गुरुत्वाते अपनाराना पंथा को चेतान बाड़ती नजर एम लेक कना आर नोआ लागिते पनत सरकार कोआ हो लाहा हिजु लेक कना मेनते उनी मेना कदा पाकिस्तान दिसम रिनी दारा मंत्री खाजा आसिफ अफगानिस्तान दिसम विरुद्ध रे सोझे लड़ाई रे जोड़ाव रेया कथाय उचना कदा पाकिस्तान दिसम होतेते एनांग भोरते काबुल और अफगानिस्तान रेया बार गोटांग टोठारे उड़ान गाड़ीते जारपा कराव कना मेनते उनी सदर कदा नोते होला निद पाकिस्तान दिसमा जारपाते 100 जना तालिबान योद्धा को गज अकना मेनते पाकिस्तान होतेते दाबी अकना ओनते अफगानिस्तान पहाटा खन हो पाकिस्तान रेया 12 गोटांग सेना फदा घाटी दखल अकना आर नोआ होतेते 9 जना पाकिस्तानी फद को गज अकना मेनते बाडायोग कना नोते भारत दो पुनयाना रमजान चांदो रे अफगानिस्तान दिसम दिसते पाकिस्तान दिसमा उड़ान गाड़ीते जारपा रेया आडी कोड़राय रोड दाराम अकदा दिसम रेया सिरा अदालत हुकुम लेकाते पनत रे SIR मेने भोटार लिस्ट रेया सोहार सुधरावनी पांथारे जहां भोटार कोआ नथी आर तथ्य जेचै लागिद बिचार विभाग ठेन मेना अकदा उनको भोटार कोआ ᱧᱩᱛᱩᱢ हो बांग चुड़ावना भोटार लिस्ट रे ताहेना आर जुदा कायते उनकुआ ᱧᱩᱛᱩᱢ सेलेद काते गे गापा मेने 22 फेब्रुआरी माहित पनत रेया भोटार लिस्ट दो उछन सदर आमेनते बाचन कमिशन होतेते मेनकना बाचन कमिशन होतेते नोआ हो मेनकना जे पनत रे SIR कामीहोरा एतहब वक्ते पनत रे लेखा मोड भोटार कोआ लेखा दो ताहेकना 9 करोड़ 73 लाख खन जास्ती आर ओंडे खन गज आकान ठिकाना को बदलाकात आद से बेहुदिसाकान आर भुआ भोटार नौकान आई उमन 9 लाख भोटारा ᱧᱩᱛᱩᱢ दो खसड़ा तालिका तैयार मांग रेगे गेट से बात उतर कना मेनखान खसड़ा लिस्ट रे हेनाआन नुकु 9 करोड़ 9 लाख भोटार को ᱧᱩᱛᱩᱢ दो गापा उछानो चुड़ावना भोटार लिस्ट रे ताहेना आयमा गोटांग हाटिंग ते मेनते हो बाचन कमिशन उछन कते मेना कदा हलानो मेने 23 फेब्रुआरी 2023 माहित झाड़ग्राम जिला शासनीय ऑफिस रेया ऑडिटोरियम हॉल रे मिद भारी भरमाना आखड़ा तालाते सानताड़ी सेरें और लाकचार रेना ठाव रे आजा असाम भेड़ एनेम खातिर पश्चिम बांगला बेलाहांती गाताक भलाई डिपार्ट पाहटा खन सानताड़ी सेरें बाडोही मानतान चंद्रमोहन मांडी गमके लाल सुंकरा ओराव उनुइहर सिरपा एम चाल कते को सारहाव अकादेया हलाना ओना सिरपा एपएम चापाल आखड़ा रे पश्चिम बांगला पनत सरकार पाहटा खन मंत्री बीरभा हांसदा झाड़ग्राम रिनी MP कालीपद सोरेन झाड़ग्राम रिनी जिला शासनीय आकांक्षा भास्कर पनत बेलाहांती गाताक भलाई डिपार्ट रेन महासचिव CD लामा एमान गमके को सेटेर को ताहेकना आखड़ा रे सेटेर लेन सानाम गालोचिया कोगे आदिवासी समाज और लाकचार दिसते समाज रे नापाय एनेम को दोहा अगुयेत मानमी को मन मानत चाल आको दो एकाल जारुड़ाना मेनते को साब राकाब अकदा नोआ खबर दो सानताड़ी आर्ट
म्यूजिक और डांस एकेडमी मेने सामडा झाड़ग्राम रेन पार्षद मानोतान चातुर मांडी बड़ा हचो अकाद लिया एनांग तिकिन मिद टाड़ांग बागे टिड़िज को सेद आडी काजाक भूम चलते कोलकाता और नोआ आड़ेपासे टोठा लाड़ावेन रेया खबर ᱧᱟᱢ आकना रिक्टर स्केल मेने भूमचाल जोखा जंत्रो रेया लेखा लेकाते भूमचाल रेया जोखा दो तहें कना 9 श्रीलंका रेया कोलम्बो और प्रेमदासा स्टेडियम रे तेहें सिंगड़ 9 टाड़ांग रे आईसीसी जेगेतारी कप T20 क्रिकेट रेया सुपर 8 मैच रे इंग्लैंड दो न्यूजीलैंड विरुद्ध रे खेला नोते मियांग सिंगे माह हिलो कोलकाता रेया ईडन गार्डन्स रे सुपर 8 रेया मुचाद मैच रे भारत दो वेस्ट इंडीज विरुद्ध रे खेला तेहें खबर पढ़ाव दो नोडे गे मुचाद एना आखड़ा दो उछनक कना आकाशवाणी कोलकाता रेया गीतांजलि उछन तालमा खन नितो आजम ताबन पे दंग सेरेंग एदाय दुर्गा प्रसाद मुर्मू दंग सेरेंग पे आजम के तबना सेरेंग किताय दुर्गा प्रसाद मुर्मू शाहिन आखड़ा केंद्री रे नितो आजम ताबन पे काहिनी मैल काहिनी दोय लेदा शारदा प्रसाद किस्कू खेरवाल बसिए चेत चोंग सेता खन आपाहन मोबिल कनाबेन इन दो भला एकाल भागी बाइन बुझेदा मोबिल ते जा होयो कना मोबिल दो बांगो मोबाइल उन भागी रिजाल्ट काते बिटी माध्यमिक पास केदा इन हो बिटी कथाई एमादे ताहेन पास लेखान गे मोबाइल इन किरिኛमा ओनातिन लेदा किरिñेत खान भागिया गिन किरिኛमा आदो 3 टाका लगाते राही आज गोगोवा कुकली ता 9,000 टाका 9,000 टाका मिटांग मोबिल ते 9,000 टाका आर हो मोबिल गेम लेदा ओना दो मोबाइल हो ओनागे उन टाका ते मुरिया दो चिता लुतुर रिया हो होय को राही मई आज गोगोवा कथा बाय कुसियादा लई केदाय गोगोवा दो इना मिटांगे चिंता हरक बांदे बाड़ायाम गो नोआ मिटांग मोबाइल तीना कामी रे लगा मोबाइल तहन खान टाइम घड़ी बांग किरिñ हुआ कैलकुलेटर डेट कैलेंडर झोतोम ᱧᱟᱢᱟ नोआते फोटो रकाब गानोआ वीडियो गानोआ सेरेñ आजम और रेकॉर्ड हो गानोआ और दुनिया रेन हर साला संगे संगे ते तीना लाक्तियाना कथाम लई दाड़ेया तीना नोआ रे सुविधा मेना ओहम चिंता किया
Rahi aj gogoak do chet ho bai lay leda. Mone mone te mone jong kana. Am baba khore che ema inyek do chet. Pahil noa ko bang tahe kana mente olok pahla do bang huyuk kan tahen. Se horak lakti re kami bang huyuk kan tahen. Joto sob ulpa khoroj. Rahi do hostel re tahe kate pahak kanai. Lakti re ma hege, lakti bang taher ho orak re phunai. Mobile re khelai, sering anjomai. Dinam sara ghadi do ona ho bhagi do bang bujha. Sangiren hor sur rem rorai khan lekan romoj mesin tahen tuluj ror galmarao begor tirpit bujhete. Menkhan chike gate ko mobile number hoto bai badaya. Rahi do gate ko mobile number pichhe dhurowena. Hello, Rahi tela keda hello. Ing savnain leida chet leka menama? Ing do bhagi banunya. Sara din amak phone lagi te koyok ka huyuk tinya. Cheda office time bad kate seta bangkhan ayu hotom phone dare kia. Nit tala nyide habi am lagi ing ku benget akada. Rahi ya usut arang. Alom bhabitoa. Dilli ria office kami ge nongka. Okto banua officer hui lenkhan ja huyu'a. Acha enho oktoñ nyam lekhan giñ phone ama. Nongka kate nyide ria phone galmarao gahir khon gahir chala'ang. Dinam tala andah nyide kin galmarawa. Adi ghadi khai khoi boi boi arangte. Phone khoroj ikhan Rahi do bang lagawe kana. Saunawa nombor re mid dha miss call lekhan ge phone ruwarai. Phone do nesa leka huina. Nyepel nyapam ria as phone tikin puroeda. Sauna sa uprum mid sermagan huyuk kan reho mothe bar dhaw kin nyapam kana. Niya pe chando marang orak khon college hiju joho Bakura re nyapam katet aj do Durgapur khon train te Dilli Rahi do college hostel te heina. Lekha lekha te gelbar class ria muchat bido joint entrance ria bido seterena. Rahi bido em kida. Chet leka ohai lay kia. Bido muchat din do nuna raska rawale bujhoina. Chede leka udak sanai kana. Sauna sam nyapam lagit ti tiriyo kate dad chalak sanai kana. Phone tikin galmarao gota kida gapa bad miang Durgapur rail station rekin nyapama. Ar en hilok do hostel re tahe kate dinam kin ruwara. Rahi do aj lagit te dular chinha lekate chet e aguida ona hoi diso adea. Neda din re sauna ar Rahi Durgapur rekin nyapamena. Kidup jom kate nyida do akin ge era herel uprum em kate hotel rekin taheina. Sanging sanging phone te ropor ria as kukmu kin sari keda mala mudam kim epem chapalena. Dosar hilok beret kate beda rakab ena ap hutum pharchaina. Hotel khon odok ma bang sanakan enho odok huyuang. Rahiya ma hostel chutia kante orak te chalaa. Sauna de chuti hataw kate hijuk kanai. Disom orak re aj gogoi hiri torayai. Bana hor ge hotel khon odok kate mid bas re kin dej ena. Rahi do marang te fedoa. Sauna da arho mid ghunta tayom. Rahiya fedo thaw seter hijuk kana. Rahi bida marang badai sanale dia Dilli te tise ruwar kana. Sauna do mid chando tayom office te ruwara. Mid chando tayom. Menkhan kukli do bai doho dareadai. Borong niye hej re arho tis kin nyapama gota kidakin. Darai hapta Robibar hilok chok bazar bade butare. Tata bai bai katet en hilok kin bhinaina. Bana hor orak re tahe katet phone do letar taheina. Phone ria okto do banua. Seta tikin ayub nyida ria bachaw banua. Nongka ge chalaw idik kana. Mid chandaroy barpe dhaw kin nyapamena. Bazar ria cha dokan ladu dokan sanam kin duduk puro keda. Bhinak bang sanawa bazar ria hotel rekin tahena. Sauna mid chando bang kate arho gel morobin din tahe kate ajak kami thawe chalawena. Rahi do bido ria orjo nyamte bilom gia orak rege menaye. Arho nyida nyida phone ehop mena. Rahi aj gogo do nyida phone te galmaraw bujhaw tiyok kedai. Rahi aj babai mitai kana. Yego mai do nyida nyida okoy salak chong dome galmarawa. Mitai mese buj buj te galmaraw ma. Bar chando tayom. Rahiya gelbar class ria ar joint entrance na orjo do bang odok lena. Tobe onakin bido em tayom sauna tuluj dular dupulor ria orjo Rahi bujhaw nyam keda. Noa orjo ria katha ma okoy ho bai lay dare ko kana. Sauna ge metai hiwa. Chedak se noa do sauna kardhani tege. Nyapam lagi Rahi chatpatak kana. Sauna logon ge hijuk mai. Beton atang kate sauna hiju e lay keda. Rail ria reservation nyam kate hiju ria din phone kate Rahi meta dia. Ona din ar oktore Rahi Durgapur station te seterena. Sauna ar Rahi kin nyapamena. Jaw din lekage nyapam ropor kidup kate hotel rekin rakamena. Katha katha te niya dhaw do sauna tako orak chala e lay kida. Marang te do sauna bai reben kan tahen. Ekla hopon
gogo sumung songsa re chala etkero do okare borong bakul orak re tahen gogo do raske ge bujhawa rahiya jukti re sauna hete ge huyen taya dosar hilo chala akin menkhan chida e chala e jita kada bai lei leda note rahi aj gogo do ghadi ghadi mitai kana mase go ar mid dha phone legai me moi do gate kudiya orak te setera kana se bang tina dhain metama mobile ria switch bondo gya he jani mobile charge hidinya kadai onate bang nyamok kana rahi aj baba do adi dhaw phone langa kate e lei kida indo go bes do bain bujida dara to onka bang hui kana sara ghadi mobile ate tahenai uni hidinyai indo bain pati kana tobe chet em mone jong da lei mese mone moile sahai tam rahi aj baba do rangaw kate ge lei kida indo chet kuri gidre haraw kana hus do menak tama rahi aj go lei kate ge sahai nai katha do dher do bang lahalna note rahi do sauna tako orak tei chalak kanai mobile switch on kate aj babai leya deya tehin do bai chalak kana orak re alo ku herma sauna do soje moje orak do bai idile deya aturia silping janala banu primary school rekin rakabina sauna do aturen gate kora phunat e hohoa deya chet chukin eklar kin bengar ko chakeda unita kora do ar hoi chalawena rahi do saunai kuli kida chet ben galmaraw keda saunai lei keda orak ria sanam hubi god badai kate hijuai mid ghadi tayom aturen kora hej enai songete kami jong horak buske daka leka tewing kate gher dakai agu kada taren re mitang kantha rahi noa ko nyel kate hara enai saunai kuli kena chet bepar noa ko do saunai lei kida bepar do bang bhagia aj gogo bible hocho akina uni do baplate bahu agui khojok kana onate tehin do school orak rege nyida anga hiwa rahi do ragite kahiste thakawenai kumru agu ka daka ho bai jom leda bechari rahi durup kate ge nyidai anga keda sita paya puyu tege hor koho ko odok kana sauna takin ho school orak khon odok kate buru tapol bir kin boloina buru jharna da te ab hutum opsor nakin hola nyideren gate kora sita nyapame hej inai sita beda busiamena gupi gidre koho dangri merom atet bir te ko agu kat ko gupi gidre ko galmaraw kana badayam ya dhona da bahui agu kadeya rahi do dare buta danang khon gupi gidre ko galmaraw kathai anjom kida enkhan nyutum do bes thik bai anjom leda dhona da se sauna da bai bujhew nyam leda tobe akina ge ko galmaraw kana ona do thike bujhew kida rahi do rengej te ho rimijhei bujhew idai saunai meta de ado rengej te oin tahe ko jaha kan ge ape ora iding me menkha rahi niya dhaw do bang katet tayom dam khan bhagi ko bang sauna ona do bang hui darea chida bang hui darea rahi bang hui darea chida se ing do ami gidra rening engatok kana laha to bam lei leda sauna hahara kukli rahi ra ra te lei keda he sauna amdom gidra apatok kana ing do ado ora ohoin ruwar ko adi koroj motoj kate ora te idi kede menkha rahi chete nyel da chete kukmu ledai chete uhel leda ona khon ulte sauna tako orak re durup tingun thaw ma racha ge mittang parkom bil leka kudiye orak racha rekin tingu kana tati silping tada ladak kate ingut te sauna aj go odok hej enai budhi gogoi lei kida hinda beta chidak do bahre re do ben tahe kan tinya node ge ben tahe ko inge bang khan bahre pindaring giti ko hape racha rege parkoming bilaben ge rahi noa ko nyel kate boho achura kan taya chit e nyel la noa do chikrin hora ora tingure bai tahe darea dai boho achur kate kudiye ora pinde rege giti utarena saunai ere kadeyai dhokao kadeyai nawa bahu nyel hej an hor koge ab hutum kate rahi ko chetha kedeya daka ko jom hocho kedeya ayub beda aturen maji mapaji ko rahiya sanam ko kuli kedeya peda horok leka ser chirok jibon tahe lagit rahi then mittang ge lei begor hor bang tahe kan taya lei kida chirok jibon lagit gin hej akana ruwar chalak do bang dosar hilo sita sita ge rahiya apa bare atute khobor lagit hor ko chalawna rahi do sara din chet ko choi adi uher bhabna enai mid din tege adi na ge badai keda sauna asol nyutum do dhoneshwar kana hor do dhona ko hohoaya ar uni do officer ma bange chet office rege bai kamiya dhona do gujarat dalan kami chalaw lena olok padhaw re ma metric ho bai pass kada rahi mid donde kho tahen bang sana le deya
मेनखान गो बाबा ताको ठेन होतो बाय रुर दाड़ेया कना आडी कष्ट मेद दा सला राही निदई आंगा केदा सेता आप हुतुम मेनते बीर से चलावनाय बैसम से राही दो आज बाबा ताको आतु ओड़ा तेको सेटेरेना राही ओड़ा रे बानुया सेता खन को पंजाय कना बीर रिया मी दारेर को पंजा नाम केदेया राही दोय आकावा कना फिते लगा मोबाइल हटो रे मेना सावते आया तीते मिटांग ऑल आकादाय इnye गoj लगी इंगे दाई बिन बुझ बाड़ायान हर साव मोबाइल दुलड़ के इnye काल मोबाइल के इnye मोनेर ना महिले के तिኛय गोटा हड़मो रे महिले पेरेज आकाना गोगो आम ठेन इकई खजो कना इंगे आमी साधेर राही बिटी मैले नुआ काहिनी पे आजम के तबना काहिनी तो लई किदा शारदा प्रसाद किस्कू खेरवाल बसिए नितो दो लई हइलेन के अपना आखड़ा कामी होरा गापा दो ᱧᱩᱦᱩᱢᱟᱦᱟ आकाशवाणी कोलकाता रियाद गीतांजलि उच्छेन तालमा खन माजान 12 टारांग 5 गेलट्री रियाद लाइव फोन इन आखड़ा रे सेटेरे ताहेना असिस्टेंट प्रोफेसर राजीव मुर्मू कालमाराव रियाद साताम दो लाफांग सेचे रे सान्तारी हुई फोन दो आलो पेहनिया तारासिंग 5:30 बजे रिया सान्तारी आखड़ा रे दो आजमोआ गायन ᱧᱮᱞ ᱧᱮᱯᱮᱞ और सिंगर बेड़ा रियाद सान्तारी आखड़ा रे सेरेंग सावते आजमोआ जेतियारी सारेस माहा बाबत थुती थुतियाय रामधन मुर्मू गापाना आखड़ा कामी होरा पे आजम के तबुना तेहिं आखड़ा रियाद मुचेद रे दो मुदम सोरेन आर सावतेन कुआ दंग सेरेंग बन आजम गद लेगे सेरेंग रे दो मुदम सोरेन मुदम सोरेन आर सावतेन कुआ दंग सेरेंग पे आजम के तबुना सेरेंग रे ताहे कना मुदम सोरेन नुआ सेरेंग सावते के तेहिया सान्तारी आखड़ा दो नोंडे के मुचेटेना।